Nego si predstavu. Kako? Milanče fenomenalno imitira radio voditelja. Ajde, molim te. Ajde, molim. Ajde. Mila. Ne, onda ću... Znaš što ga još dobro imitira? Milojka Pantiće. Ozbiljno. Ajde, Milojka, to mi je omiljeni. Malo sam kratko, Milojko Pantić i Jordan Jovanov. Jordan Jovan je čuveni, inače za mlađu populaciju. Oni su mladi, ali mi znamo, Jordan. Poštovani gledalci, javljamo se direktno iz Amsterdama povodom najvećeg svetskog derbija u fudbalu između reprezentacije Brazila i reprezentacije Holandije. Naša reprezentacija, naravno, nije ušla u finale zbog, svi znamo, promašenog penala Predraga Peđe Mijetovića. Međutim, u Beogradu se održava večiti derbi između Partizana i Crvene zvezde. Nemamo direktan televizijski prenos, međutim, tamo je moj kolega Jordan Jovanović. Jordane, da li se čujemo? Naravno se čujemo sama Bazana Bakljala, nema hvala sata, ovdje vezi na kraju. Reci, brate. Samo što Jordan Jovanović na kraju kaže Ivanović, svejedno. To je njegova lična stvar. Čekaj, Kraj ovog njegovog monologa je Partizan Crvena zvezda 1-0. Čisto zbog talente. Nema aplauza. Ima. Pa dobro, sećam se to kad je bilo jednom, sećam se. Nije problem. Bilo je 4-0. Dobro, momče, završilo se tvoje gostovanje.